Salam alaikum, uvaženi publikume. Dobrodošli u petu sedmicu. Šestu sedmicu, danas je petak. Šestak. Čekaj da malo Šestak, danas je petak. Koji je datum? Danas 7.11. Teretana ide trenutno 5 sati. Treći. Ja sam ostao, sad što sam pogodio. 26. Tako da, jeste, ovo je šesta sedmica. Ove sedmice smo počeli sa manje ponavljanja, više kilaža. Nakon prvih 4-5 sedmica priprema za to. Trudimo se da budemo redovni. Tu smo, ima nas 5-6 minimalno svaki trening, hvala Bogu. Napredujemo svi, što je dobro. Osjetimo i na vodi, jest. I dalje imamo 2 treninga na vodi sedmično, iako je malo hladno, ali eto, uspijevamo nekako. Od tebe je pogotovo hladno. Jest, ja sam... Meni je najgore što bi... I tako. Dobro, super, ništa, idemo dalje. Ako Bog da, dalje u nove pobjede. Sljedeći trening, vjerovatno nedelja. Kako ste, danas jučer je bilo svjetsko prvenstvo u raftingu, kako ste, disciplina Eriks? Kako ste, vaš komentar na to? Jako zanimljivo. Jako zanimljivo. Taktika je očigledno najbitniji dio u toj disciplini. Gledali smo ja, Ahmet, Emsad, Mustafa uživo. Dosta toga smo mogli i naučiti iz njihovih grešaka. Tako da... I uspio, naravno. To je znanje. Jest, to je iskustvo. Tako da, za sad... Žurimo dok neki spavaju. Mi idemo dizati željezo. A vi nas pratite. I šta smo skontali za crvenu kapiju? Aha, za crvenu kapiju skontali smo da je znanje, da je ponavljanje majke uspjeha. To vam nećemo otkrivati, to vam ne smijemo otkriti. Misliš? Znači, samo da stavimo misteriju da ono piše... Maja, šta smo, jest. Nećemo to. A to možda na provediš kad uspijemo raditi... Pa ćemo im reći šta smo radili, pa ćemo prodavati to. Može, ništa. To samo na ovako ekipa Rapid može taj imati mindset. Dobro. Tako da, Zagolicali smo i maštu, definitivno. Tako je. Evo i... Mrdimo mnogo. Mačor će doći. Uvod traje 3 minute, ali nema veze. Ništa radimo, pratite nas, gledajte nas, podržavajte. Pratite supra.com. Supra je svugdje. Biće supra. Supra. Ali imamo i Eco Green. Eco Green, sve znači. I tu naravno molim vas da samo snimite nam ovamo našeg jednog od najsnažnijih potisaka ekipe. Jeste, su oni i Emso. Da, Emso jest. Zato nije dvojica u ekipi. Tako je, Sejdi i Emso. To Verde? Da. Bakira, što ti igraš? Če si krenuo po kipu sad? Kako je više zima, svi više topao kada. Teorija. Ne smijemo ovo snimiti. Ništa. Vole oni ovako. Nešto idemo sad, klanjamo i odmah se. Tako je. Vidimo se. Ajde sad. Gledajte nas. Nedelja, 9.10. Malo pohladno jutro, 5 stepeni je trenutno. Idemo danas sprinteve rad, standardno već nema šta. 5 nas je došlo na trening, super, odlično. Idemo danas, počinjemo projekat 1000 koji smo već spominjali u srijedu, pa vidjet ćemo kako će to ići, da vidimo hoće to skontati šta radimo. To je to, idemo lagano, standardno, zagrijavanje, sprintevi, zezancija, mislim da je ovo 6. sedmica, ali danas počinje intenzivniji dio 6. sedmice, idemo nedelja, ponedjeljak, utorak, srijeda, tek onda odmor. To je to, dobro je stanje. Upale su prošle, tim da radili smo jak trening u srijedu, malo me drže upale leđa, ali evo dobro je, može se izdržati. Idemo dalje.
dobra. Dobra. Možeš. Vrat se. To. Bravo. Pozdrav dragi publikume, evo dok ekipa vježba vamo kapiju, ja sam ranije pobjegao s treninga, ali nisam mogao da izbjegnem ovaj završni dio prvog treninga. Vidimo se, bit ćete obavješteni o svim našim događajima. Pozdrav! Evo ekipa se vraća nakon projekta 1000, 2 nosača Samuela i 2 gospodina. Evo jedan mali kratki intervju s kapitenom. Projekat 1000. Prvi dan. Krenulo je. Malo smo se napatili, ali dobro je, hvala Bogu. Rećemo vam, možda ćete iskontati šta je projekat 1000. Idemo, dok neko ne skonta u komentarima šta je projekat 1000, ostaće misteriju. Šta misliš? Dogovoreno. Da se imamo mi pisati. Evo ima. Što ti znači, brate moj? Filozof. Ja za cijena daje informaciju. Filozof. Jesi ti zato u školu išao? Za cenera hoće dati informaciju. Danas je sa nam jedan gospodin, vidiš maša, lesnam lijep. Hvala. Projekat 1000. Projekat 1000. Baš šta reći. Naš način, naša tajna da postanemo bolji, ako Bog da. Kasnije ćemo vam otkriti o čemu se radi. Danas smo započeli taj proces. Mislim da je bio dobar početak, dobar trening. Najbitnije je da svi razumijemo o čemu se radi, a vi ćete sad... Ovi koji ne razumiju, ajmo na preslačenje, ajmo na kahu. Što sam zarastao. 10.11. Moj ima rođendan danas, sretan rođendan, znam da ćeš gledat ovo. Evo došao babo da trenira, idemo standardno, ekipa je na okupu, klanjamo, zagrijavamo se, rolamo i napadamo. Snaga je danas, ide dobro, 6. sedmica ove sedmice, još 2 treninga, jučer je bilo dobar početak projekta 1000. Idemo, sad smo se već vagali, ja sam malo udebljio, taman ko što se i planirano, super, to je to, idemo. Ja i majka. 2 dobra druga, jel? Da, inače, popričamo svako jutro. Inače, moj dobar prijatelj. Ima onako koju pametnu reći. Ajde, reci mi, ove sedmice, kako prođe ova sedmica, od srijeda završavamo 6. Pripreme idu super, osjetimo i ja i čitava ekipa da smo ojačali baš, pogotovo pogotovo Muki. Dobro Muki, ona mi je slaba tačka, ali eto tu sam ja ispred njega na čansu da ga pokrijem. A i naravno se da će to ići još jače, ali eto zadovoljni smo kako ide do sad. Dobro, kako ti je bilo u nedjelju veslat? Predobro, dobio sam i pohvale od našeg kapitena Mukija. Znači da sam u stilu Brazilca, može Ahmed ubaciti video koji nek vidi tu, pogotovo ona kapija što je poslao. Može. Irfo, gdješ ti? Ajmo čelik, daj. Čuj bucket. Šta?
A neće dugo. Sat isto. Kako tam reći, 5 minuta. Što?